akkasii kun ola qabrii hayaa keessa dhaabbadheetiin anilleen dubbachuu jira qabriin hayaa tana saniifu obboleeyyan kiyya namni guyyaa boru bakka tananiin dhufa je'ee amanu rabbiin bakka hayaa fiduu deemu tana na fida je'ee namni amanu qabrii tana keessa dhaabbadheetiin isin dubbisu jira bakka hayaat itti awwaalamuu deemtu keessa dhaabbadheetiin isin dubbisu jira yoo qabrii tana keessa rabbiin kanu fidaa amantan taate har'a hayaa kalee fayyaa qabdu har'as fide video siisan haqa namniif jalaa qabdan guutuun kee. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya qaqqaalii ilmaan Oromoo akkam nagaa fayya qabdanii. La hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim wa inna ilayhi raaji'uun. Ya Oromoo wallahi musiibaa ajaa'ibaan nu bu'e irraan tana hayaat dhabnee jirra walumaan dhabnee hayaat Oromoo guutuuti imaanaa sabri rabbiin isiniif haa kennu nuti qoftiin hin dhabne hayaat walumaan dhabne waan guddaa jechuu hin danda'u arra hayaa baafne khara qabrii deemuu ni deemna awwaalchaaf jechuudha tallaajaa keessa jirti ummanni keenya ilmaan Oromoo guutuudha kunoo bakka tana jiran ulaa tallaajaa dura makiinaa keessa ol seeneetiin xiqqishoo waa isinii waraabu jira rabbi sodaadhaadha viidiyoo hayaata qaama qullaadhaa qaama isii hagubate gadhiiftan san viidiyoo sana qaa'if jalaa nuti viidiyoo san dirqamneeti video sammarre hayati jaanar ku dadamneeti jolle Oromoo tachi keessa daleeytun nu video xiqqoo numara akka isiin jirtu laalaayenne sababa saniif videoon sammaramte video isii gubatte qaama qullaa isii jirtu YouTube fi Facebook irra olii gat oofu jirtan san rabbii guyyaa boruu sodaadhaa isii fuudhe kana sodaadhaadhaa video saniif jala haqa odoo isiin hin awwaalamne obboleeytii teessan video isiif jala haqa rabbi sodaadhaa gaddi nu caala akka isin jiru nimbeex imaana sabri rabbi isin yaaqan ammoo videoon san video isiifillee gaarii miti qaamni qullaadha video qaamni qullaa jiru qilleensarra olii gatin oofina rabbi sodaadhaaf jala haqa video san odoo amma isin hin awwaalan namni videoon san jala jirtu qaif jala naq rabbi ragaa sitti haa ta'u hanqanumaan jechuu fadha waan biraatii miti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوتوتا في هردفتوتا خنيا كم جرتم بكيرتم تيجا سلام تانتي تقولنا رابوكاتي سبراغي سويتشا أكو ماركتن تيجا رهنو قبري حياة الرجرة أو صو إسيهن أول لدورة واني أرمو أسجرت هندا أرمو عالم الرجرت هندا قافنو فيديو دغونغوران قدي فهمتي إسي حاكم جرتو إسي هاسو تسان قديسان نمني ربي صداتو خبروس قبرين تونه إجتا صداتو أكا فيديو سان خاصن أسمان إسيني دامنا فيديو هدونا مغارا آليسي تبيه جرتو فيتا بكبرا جرتو هند غراما ديسيته خنافو أبلين خينيا واني إسيني داما چو بربانو فيديو سان ربي خيسان صدادا خالق إسين أومي صدادا فيديو سان خاصا فيديو سان نمني شير غوري في نمني فودي متنسي هندينو أكا خاصن أسمان إسيني دامنا يا أبلين خينيا إن شاء الله تعالى دامسي خينيا خونو كيسين برغوس أبدي كمنا أمو اتجاباتني وان كان يسيف دعاء يقولون دركما فوتو يسي بريد دعاء قبضن الرمتة إنا الله وإنا إليه راجعون جتشوران دعاء يقول عافي تنا تكتي سنسين قافنا مو فيديون دوغن قرا متن سنما جرجرا ربين جرجر سي متن سبيتنا خيستي نتوان سن دوران أوركنه توري أكهم متن جرجر متن سي وان خانته هفو فيديو سن أكا خاصن أملي إسني دامنا يا أبلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. akkasii kun ola qabrii hayaa keessa dhaabbadheetiin anilleen dubbachuu jira qabriin hayaa tana saniifu obboleeyyan kiyya namni guyyaa boru bakka tananiin dhufa je'ee amanu rabbiin bakka hayaa fiduu deemu tana na fida je'ee namni amanu qabrii tana keessa dhaabbadheetiin isin dubbisu jira bakka hayaat itti awwaalamuu deemtu keessa dhaabbadheetiin isin dubbisu jira yoo qabrii tana keessa rabbiin kanu fidaa amantan taate har'a hayaa kalee fayyaa qabdu har'as fide video siisan haqa namniif jalaa qabdan guutuun keeysan Facebook irraa YouTube irraa if jalaa haqa kamaxxanse immoo abbaa maxxanse sani wiliidha wal gaafachuu teenya
isin ammoo warri isin jala jirtu rabbii isin uume sodaadha qabrii tanaanis boruniin seenaa namni amantan keessa dhaabbadheetiin isin dubbisu jira bakka hayaa keessa ciisuu deemtu daqiiqaa 20 booda fiduuf deemna rabbii isin uume sodaadha boru bakka tana dhufuuf teessanii haqaa obboleeyyan kiyya akka isin jaalattan ni beeyna akka isin gadditaniif ni beeyna nu caalaa wallaahi wabillaahi tanuma dhugaatiin dubbachuu jira akka isin rifattan ni beeyna akkuma nu keenyaatti nu daran saniif immoo viidiyoon san gaarii miti isiifillee ijaafillee gaarii miti viidiyoo saniif jala haqaa rabbii keessan sodaadha rabbii guyyaa boru as isin fiduu taa'u sodaadha akkuma biraa gadda ibsadha imaanaa sabrii rabbii isin yaakan waliin nurraa duute hayaatu waliin dhabne nu qofaa miti haadha siitiifillee gaarii miti viidiyoon san sabriin harkattu akka sabbartu godhaa obboleeyyan kiyya viidiyoo san qilleensarraa haqaadha odoo nuti isiin awwaalle viidiyoo tana isiniif hin gadhiisaa haqaa rabbii isin uume sodaadhaadha kunoo hayaatas dhufuu deemti laala keessaan dhaabbachuu jira qabrii